Sanibonani babukeli bonke emakhaya beNtuzuma TV. Usandelona ingane kaMankulu ngireporta live lapha eThekwini la sihlangene khona neMK. Nathi simenyiwe siNtuzuma TV. Yathi MK akwenisondele la Ntuzuma TV. Kwenizosibukisa lo msebenzi esiwenzayo la. Yenzani ke MK? iMK la eThekwini ukuzolungisa isimo sabafowethu laba abathatha imisebenzi ngokungekho emthethweni ngobani bathi amaphepha mfowethu amaphepha uma engekho awuvumelekile ukuthatha umsebenzi womuntu wasendaweni. So manje ke silana sihlangene ithi MK izogada umzila ithi izoqinisa isandla somthetho. Lana ke sengijoyinwe umunye wamalungu MK aphezulu kakhulu okuyiwona ahlanganise lolu hlelo lolu. Ngisacela ukuthi ke kwesizwe kulawo bhuti uzositshela ukuthi ubani igama nokuthi iyiphi role yakhe kuyona yonke into eyenzakala namhlanje nanokuthi yini ezokwenziwa namhlanje. Sikubengele kakhulu bhuti. Ngiyabingelela nakubabukeli. Yebo. Igama uMusa ngwamhlongo ngu-provincial coordinator we-MK Labour Desk. Ngifuna ukuyigcizelela leyo. MK Labour Desk. Yes. So size la ngendaba zabasebenzi la eClearwood kunama factories amaningi esifise ngabe asiza noma ekumele ngabe asiza abantu base South Africa but agcwele abantu bokufika abangekho emthethweni. Futhi ke uzokhumbula ngisho ukuthi umuntu unayo passport funa abe nelungelo abe nepermit yokusebenza. So imisebenzi eyenziwa lana ke akona ama scarce skill. Imisebenzi ekuthiwa iyona enikezwe abantu bangaphandle ile misebenzi eyama scarce skill njengo ola maker specialist doctors, because even doctors, ama-doctors sinawo ngathi wabonile amamashi odokotela bethi babasebenzi but odokotela bangaphandle bayasebenza. So laba ama-specialists and then ke singakhuluma lapho. So sila nje ukuthi uzobuyisa imisebenzi yabantu bakithi sikhiphe kuma-illegal foreigners. Okunye ke sikuzele ukuthi le ndawo azikhokheli ngendlela ekufanele ikhokhele ngayo. Abantu abasebenza la abanawo ama-contract abaholi ngokwe-minimum wage yase South Africa. Abana ama-UIF ababanjelwe ama-UIF ama-provident fund ndawo abanje. So sizolungisa into enje ngalezi. Ngokwakho ukubuka njenge-Labour Desk mhlambe iziphi izinto ezimbangela kakhulu ukuthi kuze kugcina imisebenzi yabantu isithathe kanje nangendlela engekho semthethweni uma ubheka wona futhi ngokwakho ihamba isale kephi le? Yeah, no i-problem ngicabanga ukuthi iku-government osiphethe uhulumeni osiphethe. Uhulumeni osiphethe awunendaba ukuthi kwenzakalani. Kunabantu noma kunabomthetho ekuthiwa immigrant abasebenza nje indaba lena. Ngeke kuze kuthiwa bekhona i-raid ade beyenza be-check abantu abane South Africa bangaphandle bawu-27 million. So abantu bethu ukuthi u-42% i-youth engasebenzi ngizosho nje unemployment. So u-government osiphethe awazi ukuthi kufanele wenzeni. So that is why sizithathele ukuthi funa njenge-opposition party sizozenzela noma sizozikhulumela kumanje la abantu bonke abantu abala baphethe ama-CVs and I can assure you bonke abantu abala bazoqashwa kulama factories la wala because mesisuka la sosuka kulama factory siyamasha sosuka kulama factory siyengale inkampanini zama-truck zonke ziranwa abantu bokufika ama-truck azogula nje la uzowabona. Mesisuka lapho siyemakethe emakethe cela abantu bokufika cela ama-agent sifuna ukulungisa lezo zinto ukuthi abantu babe nemisebenzi eqondile. So inkinga nje kuhulumeni kodwa ke MK njoba ikhona izoyilungisa yonke lento njoba siqala singekho government mesiqala manje ke bese government kuzoba njani. Ngiyakuzwa mfethu sokuba senimzwileke i-coordinator waka-Labour Desk uthi inkinga aziqhamuke emoyeni nje khona abantu endaweni ezithize abangawenza umsebenzi kumele ngabe bayawenza njengoba esho ubhuti uthi khona i-immigrants office ekufuna abe iyona ephezulu kwalo msebenzi lo kodwa ayiwenza umsebenzi. Manje sithi MK ngoba nathi sihola abantu base South Africa asikuthathe lokhu sikubeke ezandleni zethu. So phina futhi sihlangane nawe awuhlala ubuke la ukuthi kwenzakalani. MK izothatha umhlaba. Siyabonga kakhulu.